дар даромадгоҳи боғи Ирам меҳмононро таҳти танини садои карнаи сурна пешвоз гирифтанд. наврӯз ҷаҳонӣ шуд, обод шудин бодо, ҷашни ҳамагонӣ шуд, обод шудин бодо. дар фестивал намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, корпусҳои дипломатӣ, ҳунармандони мамлакат ва сокинону меҳмонони пойтахт ширкат доштанд. дар доираи фестивал ҳунарҳои мардумӣ, оинҳои наврӯзӣ, бозиҳои наврӯзӣ ва имкониятҳои хизматрасонии сайёҳӣ ба намоиш гузошта шуд. ҳамзамон дар ин доира омода намудани таомҳои миллӣ сурат гирифт, ки сайёҳону меҳмонони хориҷӣ аз он дидан намуданд. диққати меҳмононро зиёдтар анъанаҳои ниёгонамон ба худ ҷалб намуд ва онҳо аз намунаи беҳтарини онҳо боздид карданд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҷумлаи фаъолони чорабинӣ дониста мешуд. намояндагони шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияҳои пойтахт ҳунари худро ба марз гузоштанд. امسال برای دیدن جشن‌های نوروزی به تاجیکستان اومدم. خیلی هم خوشحالم که این جشن نوروزی را خیلی با شکوه می‌بینم اینجا برگزار میشه. البته اطلاع داشتم که همینطور است ولی اینجا از نزدیک می‌بینم این جشن‌های نوروزی برای همه مردم تاجیکستان و تمام کشورهایی که جشن نوروزی را پاس می‌دارن. من نوروز رو خجسته میگم، شاد باش میگم. امیدوارم که همه ملت‌ها بتونن در کنار هم تمام جشن‌های ملی آریایی را برگزار کنند. фестивали байналмилалии наврӯз мероси фарҳангию ҷаҳонгардӣ бо мақсади таҳкими ҳамкории бародаршаҳрӣ ва дар ин замина ҷалби бештари сайёҳон ба шаҳри Душанбе, инчунин ташвиқу тарғиби фарҳангу таърихи қадимии халқи тоҷик, имкониятҳои сайёҳии кишвар ба хусус шаҳри Душанбе баргузор гардид. من آمنه هستم، از ایران اومدم کشور شما. الان روز نهم اینجا هستم. واقعا مردم خیلی مهربون و خوشقلبی دارید و چند روزی که اینجا بودم اصلا احساس غربت نکردم و احساس میکردم تو کشور خودم هستم. نوروزم اینجا بسیار زیبا برگزار شد. ما دیشب میدان استقلال بودیم. نورافشانیایی که بود واقعا زیبا بود و چیزی که نظر منو جلب کرده اینه که نوروز رو به شیوه خیلی سنتی و خیلی زیبا اینجا برگزار میشه. من واقعا لذت بردم. ёдовар мешавем ки фестивали байналмилалии наврӯз мероси фарҳангию ҷаҳонгардӣ маротибаи чорум аст, ки дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад. дар он рақсу сурудҳои миллии минтақаҳо, молҳои дастии ҳунармандон, посибӣ, мисгарӣ, кортсозӣ, чӯбтарошӣ, сандуқсозӣ, бозиҳои хоси наврӯзӣ аз ҷумла куштингирӣ, бандкашӣ, хулуфҷанг, капкҷанг, шерхонӣ ва байдбараки ҷавонон, ҳафтсину ҳафтчин, нонпазии тоҷикон дар танӯрҳо, хӯрокҳои миллии хоси наврӯзӣ, намоиши аксҳои мусаввирон ва ҳайкалтарошон, ҷараёни омодасозии маҳсули дасти онҳо ва намоиши созҳои мусиқии миллӣ ба мараз گذاشته شدند. من آریانا هستم. امسال واقعا خیلی خوشحال و خرسند بودم از اینکه نوروز رو توی تاجیکستان گذروندم و به بهترین شکل ممکن داره برگزار میشه این نوروز و این جشن باستانی و واقعا خوشحالم. نوروز یکی از بزرگترین جشن‌های ملی تاجیک به حساب رفته دارای تاریخی هزار ساله ها می باشد. در تاریخ فرهنگ مردم ما هیچ یک عنعنه و رسم و آیین چون جشن فرخنده نوروز عزیز و معتبر و کهن‌تر نیست. نوروز افرادگر ارزش‌های ملی و سنت و عنعنه‌های قدیمی تاجیکان به حساب رفته از زمان‌های قدیم مرحله‌های زیادی پرپیچ و تاب را عبور کرده تا زمان ما رسیده است. پس از тамошои дастовардҳо қисмати расмии чорабинӣ доир гардид. нахуст муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ суханронӣ намуда қайд намуд, ки бо ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ҷашни қадимии Наврӯз, ки миллати тамаддунофари мо меросбари он аст, ҷаҳонӣ гардид. дар фасли зебои баҳор, ки табиат эълон мегардад, мавсими сайёҳӣ дар Тоҷикистон оғоз гашта, шумораи зиёди сайёҳон рағбати дидани ватани аҷдодии Наврӯз Тоҷикистонро доранд. اما وقتی که وصفش را به بزم و انجمن گویم